Siulu sulanasang anta pada sende sia anta pada paranno sitamu sule lante kasitamu anta la umperengi kadan na puama tua umpama tan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja ya tu kadan na puama tua lata bahasa sia tanannu lan atuto temo dia lalame Ibrani pasal apa angka sang pula apa saya lako pasal 5 angka apa. Apa dolo lata basa tu kada napuang mai kami dolo tamas sambayang. Puang pure sumanga. Tu dio nakatuan ki kama totoran kamalekean ondong pi tu dio nakapatonganan. Pure sumanga tu dio nakadilak bakang ki dio mai kasalangki. Tanda kure sumanga ki opuang mamali kanilarangi kadami. Penama sallo atudukan solanasang. Mak kada mo komi opuang. Bansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Belana taek ta ampui tutomina kapua tang ung katuru-turui kamalam maranta. Sangadina iya mo tumangka narampoi peroso lan mintu na susi kita apa tae ia nakasalan. Pasal apa angka 55 Pak Basanta atu ya teh. Siulu salanasang tu pada dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tu pantan si misa tahu namoi minda duka. Inang manasa kumua na paralui tu inan lanani sande. Ke nalambi itu disanga magasanna katuan. Susinna temai kita totang paisan sia totang pakule mak kada ngompo kada-kada taparalui tu la diperangi ya keden temai katang palambiran di paralui tu tola umpahang ki bak tu di mengerti batonan na kumua pantan na paralui mintu tahu tu padanna lanani sande ke ulambi agan katuan masussa maparri sia kara-kara katuan mepusaki. Siulu salanasang tu tontong di kamasailan puang Yesus Kristus. Lamai Pak Basanta dio nakadan na puang matualan atu ya teh. Dinani umpokadai kumua ia tu puang Yesus ia mau misa tomina kapua tu na ponoi sia inang manasa maturu-turu lako agan na mintu torotolino tu na ponoi kamasusan sia kamaparisan payan lan pak kamayan na kumua tangia olo-olo batu patuan tu na pemalaran sangadina ia mau misa to minang kapua tu usorongan kalena menda di misa pemala laula bak torotolino na perasai puang Yesu tu pebamba tu umpak dikki kalena na tele-tele sia nabe se buda tau ondong pi anna mengkalao roko maririn na litak ponno kamalilinan ulendui kamatian na ia tu mintu na to napogau sia na olay puang Yesu belan na kasundunan na pak kaborok na sia kamamasian na puang lako mintu tolino dikua anna unaparan katuan saya lakona sia anna siria kamarampasan tetolino iya te ondong pe lakomintu sakka sayadna. Siulu solanasang tu di pakaborok lan puang Yesu. Ia tu patunna anna surai sia nakiringi Paulus te papangada iya te. Dikua da anna kaaturannu sia pak de kapatonganan tu kombongan dio Ibrani. Moi anna si sonda si amuk kumbang tu petoba urampoi kombongan. Yaitu Kristus. Tai anna rondong manai. Ba tu tai anna rondong manna ritu taunna sangadinna. Nalabak mo. Puang matua dio mai kamatian. Ba tu parri saya lakona. Siulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya ke takatotongi. Sia tatoi banda itu kapatonganan talako Yesus Kristus tu digente tomina kapua
Tu tontong maturu-turu lako mintu panampana, manasa kumua inang to sipato tongan mikiram lako kalena, la umpokade tu mintu sarrota. Sia parrita belanna, ia manna tu sisarean matotota. Para luduka latasan totongan ni kumua ia buang masokan, la urangi tu mintu na apa di parampo lako kalena. Mamasena sia kaboro na puang matua, tontong urondong ki solanasang. Amin. Tamas tambayang. O puang matua, kure sumanga, bilan na kamu mo sisarean matotoki. Kipo sande ko mila mintu sulapa katuangki. Tang dipokadak pikin alambi kan itu dia na pusak na siya magasan na katuan. Lan pena masalo. Kikure sumanga tumintu na tolan puang Yesu. Amin. Rampoin deto tukaran na puang matua. May komi anta tang may kaboyo solanasang. Umpak bagian di tekaran na puang matua. Siya ta subscribe Kure sumanga puang tontong umpasake komi.